Kitabu cha tawala hivi mrengo ni mrengo miha unatandahu Jehoahazi anatawala Juda. Watu walio msimamo hala Jehoahazi mwana Josia makimwenda mtawaliha tuwa babai kwa Yerusalemu. Jehoahazi wala na miaka 205 anaanza kutawala. Na atawala kwa muda miezi mihahu kwa Yerusalemu. Wanyani yako mtawala Misri akimtakihini kwa Yerusalemu. Na nchi kitoza kodi talanta gana unga za fedha na talanta unga ya dhahabu. Ye mtawala Misri akimwendeli Yakimu ndugu ya Jehoahazi akale mtawala Juda na Yerusalemu. Na akimgaluza zina akimniha Jehoyakimu ila niyako akimhala Jehoahazi achenda na Misri. Jehoyakimu wala na miaka 205 anaanza kutawala. Na yakitawala kwa muda miaka 10 kwa Yerusalemu. Na wahenda mai masoni mwa Bwana Mlunguwe. Nebukadneza mtawali wa Babeli akimshambulia na akimfunga na minyororo ya ng'andu na akimweka Babeli. Kisha Nebukadneza akitukula sehemu ya jovia cha nyumba ya Bwana achenda nazo Babeli na kukaa achenda jika nyumbani mwakwe. Vikara motu mangine ga Jehoyakimu na goma tukiza rugo gahenda na goma yarigo onekana nago gaoro kaiza chuocha atawala Israeli na Juda. Mwanawe Jehoyakini akala atuhere mtawala. Jehoyakini ora na miaka 14 anaanza kutawala. Na watawala kwa Yerusalemu kwa muda miezi mihahu na siku 10. Akienda mai masoni mwa Bwana. Wakaroho goma tawala Nebukadneza akimlagizira Jehoyakini na akimreha Babeli hamunga na jovia cha thamani cha nyumba ya Bwana. Na akimhendea ndugu huye Zedekia akale mtawala Juda na Yerusalemu. Zedekia wera na miaka 200 anaanza kutawala. Na watawala kwa Yerusalemu kwa miaka 10 akienda mai masoni mwa Bwana Mlunguwe. Kazi zere mbele za nabii Yeremia renena kwa kanoka Bwana. Kiza kimwati Nebukadneza rekala muhende ate kwa jina la Mlungu. Akihenda singonyomu na moyo mkomu hata kamugalukire Bwana Mlungu wa Israeli. Kiza vilongozi alombi na watu makisi kukosa kukala aminifu. Makituwa matukiza gosiga goma taifa na makiyangiza ukolo yu nyumba ya Bwana. Ariyo kala waitusa kwa Yerusalemu. Ya Bwana Mlungu akarea wahu moforo kwenda kukirira kwa jumbe kwa kukalawela nambazi na atuwe na goma kalogi. Ela makiasea wa jumbe ya Mlungu makimvuli ya nenori na makimvuli ya manabii. Hata korosa Bwana zulu zatu ziki kwera zulu jomu hata kukalaka kuna utua kuzihoza. Kwa vizio wakimwambusha mtawali wa Kalidayo hata hinao na yakiala gata nao kwa mshuhu hatuairi. Na kaonere mbazi mvulana hedu bikira mtumia hedu mnyonge. Mlungu akiala jaosi mikononi mwa Nebukadneza. Hakihala viaji si za nyumba ya Mlungu vibo mna vitite na zo hazina za nyumba ya Bwana na zina za mtawali na maofisai yosaki virika Babeli. Makiyocha nyumba ya Mlungu makiubanda wa ukuta wa Yerusalemu. Na makioche nyumba zezosi za kitawali na makinonga viaje josi za tamani. Mario kalaka malagiro yake hala mateka achenda na Babeli. Na makimuhu mikirai na anaye hata utawali wa Pasia uchangira. Hivi jakala kusudi gare haribu gane na Bwana kukirira na kano kanabii Yeremia katimire. Kwani yore wamba kukala. Yore nsinda kala ganso kwa miaka 200. Vivi vinde hende ya nsi yoye. Kuri hizo zo Sabato ambazo kazi tuwiwirwe. Fikara kaza mwaka wa kwanza wa Koreshi mtawala wa Pasia ili kwamba neno la Bwana neno ni nabii Yeremia ritimire. Bwana wa mgutamo huyo Koreshi mtawala wa Pasia kimbuza tangazo rirondikwa. Na rikiri kwa kazi za utawaliwe wosi. Tangazo rirorere namba. Koreshi mtawala wa Pasia namba vivi. Ya Bwana Mlungu wa Mlungu unazeni hende mtawala wa nchi zote za ulimwengu. Na yaza nisagulani mjengere nyumba kwa Yerusalemu, kaiza nchi ya Juda. Baini ni atuwa kwa kwenye usikila mwanga wenu, Bwana Mlungu we. Na kala munga nae na ambuke.